Note 3 je u ponudi Telesota, pogledajmo. Ćao, ja sam Denis iz Telesota. Samsung Galaxy Note 3 je sljedeća generacija Note uređaja, koji predstavljaju kombinaciju tablet uređaja i telefona. Ekran je povećan na 5,7 inča i posjeduje Full HD rezoluciju od 1920x1080 piksela. Na ovoj veličini ekrana gustina iznosi 386 piksela po inču. Iako je ekran povećan, Note 3 ima manje dimenzije od svoga prethodnika. Sa težinom od 168 grama, osobno je lakši od Note 2. Procesor je četvorojezgrani Kryo Chestor na 2,3 GHz. Radna memorija je ogromnih 3 GB i to daje uređaju veliku fluidnost. Pohrana podataka zavisi od modela i ona iznosi 16, 32 i 64 GB. Proširava je sa SD karticom do maksimalnih 64 GB. Glavna kamera sa velikom rezolucijom od 13 megapiksela. Mogućnost je snimati video u novoj 4K rezoluciji. Prednja kamera ima rezoluciju od 2 megapiksela sa Full HD video. Note 3 dolazi sa novim poboljšanim S Penom. Pored preciznijeg rada, S Pen omogućava i dodatne funkcije. One su napravljene isključivo za Note 3, a neke od njih su Air Command i Scrapbook. Note 3 dolazi sa instalisanim Androidom 4.3 kod imena Jelly Bean. Hvala na pažnji i pozdrav do sljedeći put.